Champangala barebeshereho bashemerirwe kandi bari kusiima gavumenti ahabw'okubateekateekaho bakabasharira enguuto bakaruga omu kihandagazi. Eki nikyo kiheerize orumukuru w'entebe ya Kataano Rev. Samuel Mugisha Katugunda kurugayo akasiima kansara w'ekicweka eki ahabw'okukora omurimo murungi gw'okujwekyera abantu be kandi akajumirira omuzigu gwa bamwe ba kansara kuguma nibajuma abebembezi obwagumiza enguuto barikwija kuguma nibakora nabo. Kale mbwene nyenda kusiima hamu ahabw'okutera emikono mu disitulikiti omu bwebembezi kandi iwe okashakira abantu manya twine ba kansara zaba kutujuma tanshi mbwene nogira ngu nangwa tukugira ngu ntiza kubonereza abantu ibakorwa no konka tukora nabo. Bona chairman w'entebe ya Kataano ayonjire yarabura ba engineer obutageza kwihayo za greda z'enguuto itakahwire ngo kandi bakore enguuto ezi hatariho kurakukiriza bakakora kubi. Mudakayikangiza kwihayo greda nimanya ngo nimbasa kweza iri izooba kuriya nari nyenshakare rero mwikange ngo no mbanje mutebe concept ekyo rero gure kugireta erige rero nibaza kurekeza kutamunanga offshoots nizo kutamu infrage nibaza kuzireta baje kwatera mu offshoots. Bitwo nawe uri omuhezi wa Kaawo Bahemuka Keith ashoborire nko ku gavumenti erikwenda ngu n'abantu baha district batunje emirimo konka kandi kutari kuhereza ba contractor sente gukoreka bazikozese kugura amashita ga greda. Miliyoni 49 kuba twazihire anguto a kilomita 19 kuba twazihire contractor okubire na tushaba amurimo gukorera okoro nka miliyoni 10 konka government kuyarese nteekateke burire yagira ngo abakozi b'itu abo bareke kuguma basitami ya district babe nubo bakora umurimo gwa contractor nuko umuntu wa burijo. Bernard Kafure ayahanangiriza abantu kureka kufuruka ngo havo kubana kigarze ekicweka enyuma ngo kandi kicumbagiza obuheereza. Muranze aha kintu cyo kufuruka munacyo nikiza kuba cwabura njo kurebera ishomero ryanya abana batakigizire batakirumu nesente zimwe nambwe nkabihendwa wa muhumuze ryo nehwamani imbani ngirebo kimanyisa ngwe gombora nayo ije sente ya nehwamani njwanyi manyisa ngwe agombora emishoro tigizire. Chairman sim office yawe urukiko rwakora nabona bene misiraka hona kuna kugambira wajo tapana hamureka nabona ngare makuru gagasha kwa Sima Naume awa Sky Television again shonga omarkazo.